चिरां दादगारियाव 6BNSSBआ जिब-जुनार फाहामथाय आरो सुबुं देहा लोमजानायफोरनो मुलि राननानै होदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सनापुरगुरि फरायसालिनि लांगोनायाव 6 नम्बर बेटालियन SSBनि बानजायनायाव सिभिक एक्सन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिब-जुनार फाहामथाय होनायजों लोगोसे सुबुंनि लोमजानायखौ फाहामथाय होनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियावनो बेसेन लायाजासे मुलि राननानै होनाय हाबाफारिबो बानजायो। मख'नो गोनांदि सिभिक एक्सन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 6 नम्बर बेटालियन SSBनि बानजायनायाव दादगारि सनापुर, मैनागुरि, बनगाव आरो दावागुरि गामिनि नखरफोरनो जिब-जुनार फाहामथाय आरो सुबुं देहा लोमजानायफोरनो मुलि राननानै होदों। আজি আমাৰ SSB কোকৰাঝাৰত সিহঁতে কেম্পৰ পৰা সিহঁতে এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পশুপালন বিভাগৰ পৰা আমি আহিছোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে। মোৰ লগত মই ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ কলিতা, মই ব্লক ভেটেনাৰী অফিচাৰ চিডনিৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মোৰ এজন সহপাঠী পেৰাভেটছ আছে আইনুল আলী। আমি দুজনে আহিছোঁ, এখেতসকলৰ ৰিকুৱেষ্টত আহিছোঁ। ইয়াত মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি, যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ যিবিলাক পোহনীয়া জীৱ-জন্তু, যেনেকৈ ধৰি লওক হাঁহ, মুৰ্গী, গৰু, ছাগলী, এইবিলাকক যাতে বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ হয় কি দুখন কাউণ্ট্ৰিৰ যেতিয়া এই হ'ব কিছুমান বেমাৰ ধৰি লওক সচৰা বেমাৰ যাতে এইখন দেশৰ পৰা সেইখন নাযায়, সেইখনৰ পৰা এইখন নাযায়, সেইটোৰ কাৰণে এটা কাম কৰি থাকিব লাগে, যেনে ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা বেমাৰ আজাৰ নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে। এইটো আচলতে আজি এনিমেল হেল্থ কেম্প মানে ধৰি লওক কিছুমান যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে যাতে বেমাৰ আজাৰটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, যাতে স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান গঠনমূলক আমি এনিমেলত যাতে অলপতে 6-7টামান বিভিন্ন ধৰি লওক ছাগলী পালন বা গাহৰি পালন বা মুৰ্গী পালনৰ ওপৰত অলৰেডি আমি 6-7টামান ট্ৰেইনিং KVK আৰু RCT থ্ৰু দি আমি অলৰেডি দিয়ালোঁ। গতিকে কোনোবা যদি তেনেকুৱা ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী থাকে, ওচৰৰ পশুপালনৰ যিখন হস্পিটেল আমাৰ বা ডিছপেঞ্চাৰী যিখন, সেইখনৰ লগত যোগাযোগ কৰি সিহঁতে যদি নামকেইটা দি আহে, আমি সেইকেইটা প্ৰপ'জ কৰিলে সিহঁতে আমাৰ যেতিয়া ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হ'ব আমি সিহঁতক আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, মোবাইল নাম্বাৰটো দি আহিলে আমি যোগাযোগ কৰি সিহঁতক আমি ট্ৰেইনিঙৰ সুবিধাটো কৰাই দিব পাৰোঁ। আমাৰ এইখিনি বাকী আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ ভিতৰত আমাৰ অলপতে ৰিচেণ্টলি এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে ধৰক মাৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ এটা আপোনালোকে জানিব এটা চবকা বেমাৰ আছে, মুখ আৰু ভৰিত ঘাঁ হয়, চবকা বেমাৰ। সেইটো আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কেম্প, যেনেকৈ কৰোণা যেনেকৈ ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন কৰিছে এনেকৈ আমাৰ FMD2 फ्री वैक्सीनेशन हमारा काम आरंभ हो। में कुछ फंड आता है सिविक एक्शन के लिए, में जैसे बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जैसे एक MCA VCA भी है, मेडिकल सिविक एक्शन एंड वेटरनरी सिविक एक्शन। इसके अलावा भी है कुछ गांव में कुछ प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग इंस्टॉल करता है सोलर प्लांट, जैसे बिजली का कुछ सारा मिल जाता है शाम का टाइम, तो ये सब भारत सरकार का अंडर में आता है, ये कैप प्रोजेक्ट में। तो उसी से जो फंड आया उसी फंड का हिसाब से हम लोग दवाई लिया और हम आज हम MCA और VCA दोनों यहाँ कर रहा हूँ लोकल पॉपुलेशन का अंदर इसका भी ये करना, क्योंकि ये बॉर्डर पॉपुलेशन है, इतना फैसिलिटी कम ही मिलता है। तो हमारा भारत सरकार का यही प्रोजेक्ट है बीच बीच में इसका अंदर जाके ये काम करना। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हुआ था, तो हम लोग मेन एक्चुअली कंप्यूटर ट्रेनिंग तो यह फील्ड में मुश्किल ही है, इसलिए हम वहाँ जो है हमारा स्कूल है, स्कूल का अंदर हम लोग 25 स्टूडेंट को हम लोग कंप्यूटर शिक्षा दिया, क्योंकि सो दैट आगे जाके अपना स्वनिर्भर हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के दौरान अपना कुछ काम कार्रवाई कर सकता है, इसीलिए हम लोग ये करता भी है। ऐसे नहीं है, उसके किसी टाइम में हमारा भी आता है स्विंग, लेडीज़ लोग का भी है स्विंग, मतलब सिलाई का जो ट्रेनिंग दिलाता है हम लोग, ये भी हमारा प्रोजेक्ट का अंदर है। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट है हमारा अंदर में, टाइम टू टाइम हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो एक्चुअली इन जनरल हमारा हर किस्म का दवाई है एज पर रिक्वायरमेंट गाँव वालों को हम लोग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ये एरिया में आज जैसे देख रहा हूँ मैक्सिमम है स्किन डिजीज़ है, ठीक है, स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास दवाई है। আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি?
দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022